pu chairman kan president zom tak pu la lian sota leader le chief ministerial candidate zom tak pu la du ma tin working president zom tak pu ke sab tanga zpm mla zom tak takte elected OB te le Valpa council member te le voinia local khom zong zong te chibai kabuk chewa in zinga tel vetla ka min ruata min lom do du hi ro pui ka tin lom thu ka soini o hei ka mel riat sa te nam nuala rin nuam khop me mi khwal viu tura kan ngaya maro chu e lawom sa min titlang nel thiama lom thu kan soini min riat angin kuna thok khua iskut tia lar thin bong te ya te po aizol chom tu thlai tin renga aizol khopui le mizoram hun sang chom tu ti thin si phir kuna thok eizong chung kwa atanga ron ji chuak kan ve a rual ona le beiseina sangjok na in Hyderabad lama hei kan thalai president pumal somjol tenen hian lekha zirte coaching kalte le na thokten kan oma kan ti tin na sa thina ani pe chu zpm party sang hi som pariat in than ma tanga lu tura min som ve tu khani kan thian pa kan kong ngai ve tak ania amaro chu tu ti dan taka emo in la der tho ang renga ba ka masona ke chuan ka duwa ramle ham kan veya mi se ti dan te an thalai te ta na hun rem chang opportunity om dan te kan enin kan sarkar tuna ding mek mnfian an ti thei berang ti be sein kan han lut ve khania amaro chu be se yang he huin thil ro pui ta thleng lova an kum kan ho tu te u parshata mi thar tle min an bela amaro chu om je te chi am nei lo wang khan kema ni phung ka principle le politics lama ka ngai to na lo sen ve ideology te nen ai mil mieu lo wangin om reng na chia ka ngai lo wa kan han chu san ta kha ani tin kan state in mun country nia kama mi khan soya anti thei to chu sarkar kal ta chuan kum som thum panga chung khan anti ni amaro chu kan din mun country asum soi chuak thei ain sum tho chuada min ko mu thei kan mamawa tuna hian enga ma mei hian kan len to dal lawa infrastructure kan te kong te kol phetha te le thil dang danga hian health infrastructure te po kan la nu fuma mizoram hian theina tam tak kan neya National Institute of Solar Energy hian a study report ata lan dan chuan solar power ringot point megawatt sang ko le pakua kan siam chuak thei tin hydro power tui kan lui tui manga power kan siam chuat hi megawatt sang thum zaruk sam ruk pathum velania engchen nge kan zuk explore to kan man tang kai do kan chit to ti chu voinen kan sevek o me achaber turangai tui real hydro project te po compensation vain khatikop khan ahlam zui chwa atopa an kan hong thei ram khani chuwan kan mala na sang kan sarkar ina ahmad sopte han thlir hian nuai som thur tham nuai som panga pola tling lo te heti khop me kan beta hi khoi lai mo chuan mai thel lian tak ti fu lo tan lian tak chu au mani ti a chiang reng o me tin emene sarkari kum thum le chan ve mande chak tak mi pui in pe in nakal chota chang thar le mi pui dan kan be se sarkar thale rin tlak nu le pani tling ma sona tura tan te le har sana le buena no thleng thin ram re chung changa te le shipui chung changa te poniang atam le ma sona chung changa te po kan ma chop kan lo ma kho sui dan te kan lo ro han dan te rimal at thei tura sarkar jam tra asap han ti ve khang lang la proactive government hi kan ni thot lo ani
kan lo ma kho sui ngai lova antinan ram le chung chang te le oil chung chang ate po tui lian te le shipui chung chang ate po shipui te kha chu hriat lo kan ni lo ta ama ro chu min ron deng do ta ma kan lat sawa lo ma kho sui kha kan tum ngai lova kan reactive thought lawani achang pe chuan kan nan reactive hial zo ka eng ma ti kan tum lawa isu akha han te ka pa ma han la kha kan tum thin lawa ni central government India sarkar khu kan du min petura kan ngaya chuan ani khon ruam han na tha ani na sabok sia kan ram thoi tu te hi an tlinter an kezi sa le tunan kezi buktai la ni an asa zo na kal vekarin amaro chu India ram finance minister de khu han thirta wala an tar chak je khu pi Nirmala Sitharaman khu le khathiam MPhil economics ate ni boka je ni chu kania angai to nei mangna sa ti hriata chuan atar boy ni kan ram throi tu te hi an ngai to nan sen lo chu voin min kan din munai hen a hriat to me tin tu na hian mani lo khan kan soi mai menga rual ona kan nei thiam theinan te po le ke mai ka rual lo trim shima Arun Jaitley Memorial Lecturer Khan Singapore Senior Minister and Deputy Prime Minister ni train kha Tamil nam kha lo kala khada khan soi pakhat chu India hian kumsom ni panga chungin 8 to 10% growth rate na in na thar siama per capita ti san atuma kene hian road map hi kan nei lo shima direction eng ma lawa kan economy la sarkar na thok lo ain nat anim ber tin construction kan tiang chi ate le sumdong ate ngat ve atle mazong amaro chu sarkar na thok lo la mumal theilo te contractor bi lak theilo te hian kan economy honga bazar ho hi hanzo to la millennium center te le bazar pu ate an lo soi thei lekang dor ka hian an chiang khop mai tin India here in capital expenditure ganti hey road te le thil chi sanga kumsang hi som hi palia khovela economy chaber pola ato 5 alan tumin US dollar trillion sari mana tuma chuda chuan Mizoram te pon gan juk chang veya sasi anti Special Assistant to State for Capital Investment antia kumsongan huwa lon chamin ti pu berina kumsongan huwa India don to ti asiat heinem tia granite mana an mang popate hi afu lo katia apung lo mani sela engwangin nge lon ang ril rupu min pe kan ti chuan a purchasing power ka chu kumsongan huwa ka chuan atniam lutuk amaro chu lon ang mingpu min pe na sana kha mo kan revenue expenditure airal mai me kan man khan lo wang ani mai chuan khatia khan roadling thil tak ama asset siam ina arul le thei tur kha ngai to nei om lo community hall te phulem pha te hian khalo na kha arul dong lo chiang lo tukani chuan kan state tan full rate a principal amount a interest a om lo na chungin ringo ta po ala ni don chok ani tin family oriented hey ACDP kal pui kan tum han ti te po eng chen nge hongang mo azui te la mani lo ka kan la om vela ni bokan ron ti thar bera chuan tun financial year chung ko sing rokin installment in sing hi sanga ve don man tira nakum financial year thara sang hi som hi pathum hi lia sing hi sanga ve in phase 2 chung ko sing ruk vek don tiran tuma cheng noi thuma kha singa ve tla sarkar le chuan third installment atanga 6 installment thleng kha pe kan tumani amaro chu an tlinang em te chu huni na shilanga tin kan chief minister kha mani loka July ni som pathum kha abar de ania kum som sari le pariat atlinna Niti Aayog Vice Chairman Khanaron uisa Bamboo Man of India atia acha ti khop me maro chu achat fam kim lo na chu heti go hian bamboo resources kan ne ya atlang au puya kan thian pa len po kan muwa darkar chan ve hun min pe ya an ti puya kapu
bamboo chung chang ngai tu nei senga malakin tum kan resources nei te man chang khai tu mi thakop mai amaro chu intellectual circle kan ti mi thiam ho angai na hrim mi van tlang chung ho hian an pom thei lo na chu heti khop hian mau resources kan nei thasa a enga tinga chidang dangan ti chenik katia o a lok lei ne pheng te chu atia achi thara han chok luwa han hardening vela han supply kha atui puichin ani mela e ama khan bamboo wal bamboo congress ate po khala ka hriat lu ka hrianom lo te ti mai box ya keinin a bamboo timber te kan thlang luka bangladesh a textile lam garment industry factory lian pui mo thom no kan tiang chi khatiang siam kha an oma saria te kan mau te a that kan han ringa singapore Taiwan University pakhada kan thon nge sampul hi a than ti khop maya ayan hemi ala zai bamboo zai hi an la chuaka amaro chu technology te hau taka congress sarkar lai khana nia e chung de po chu kan ho tu dan ram ti chuan kan la chu zui thei tura ngai la technology man te khol man te tawa amaro chu university to university anga kan indor thei chuan sarkar thara kan bamboo resources ai kan mang chang khai thei ka ringa e ha helom lai ka sia tin kong tin renga tun lai kho vela thang thar ten ma so na ngai vena ma so na digle tlo sustainability anti kha economic ka te environment ate social ate mo hetianga hian ngai tuan seng na sa hle chumi kong chu kan sarkar shon me kena zoem ti kan ria thei dan tur chu pakhana chuan economic activity kan nei sanga SEDP hian pathianam chu voi kha chu ti sang mai thei an pek phal chuan amaro chu pek phal lo chuan mo thlona dona ni tho chuan an ngai lowa peng na chang ria lo chuan o nga thak ang zar khani dona kan par capita income ati sang don lo shima tin NHID sialin heti khop hian road infrastructure an ron ma kan state en lo tho puya a thatur te po ma lo lak ve om ani lain kan lui te kan ramngo te kongsira kan ramngo duam tak te tin kan lui te heti khop hian an suwa sama kan ui pui tu lian thira enga tinge niang o katia hei hi thalai te bi takin lekha thiam ten mo kan generation te anianga kan huai chi e kum som thum huai lam te thlengpon an vei to ni chu kan ngai tu na huai tu alo om sela tin kan zirna tele healthcare kan din munten hian mo enge kan thlenchin kan sarkar hian maso na digle tho mi pui ta himna tur limna tur te hi a thlen zo em ti chu healthcare bill kan lak theilo tang hian a chiang ome tin na chungchanga te po sarkar na chu thala den an be se te chiam lo amaro chu sarkar na ni lo na dang tho tur employment hi kan sarkar na hoi lo sim ta hi thala den e kan thathiam theilowa tin bu thar te po kan soi thin takna ke bu in to del a chon bu leina nei hi ka du zo ka tunai ko vela self sufficiency ni lovin self reliance mani tho chu in chom zo ti kha an kalpui to zo ka chu wan chun bu in to del ti te chu soi loila thain ka sia ajan chu a thar chuana mana cost of production khat to me ya uta punjab te haryana ten kan le lo lawin an thar teu a chu wan chuan a leina tur kan nei kha mo apoi mo zo kani tin farmer te lo nei tu huan siam te har san na hi ni kabula te bonon sei ve thina a bui thla kan hi kan vote atan ba mi pui dei kan farmers de avik takin zo khalam thingtlang lama kan unau te an vote ba kan do si lo ti chu an har san na to ku wa chungchanga te grape wen chungchanga te avik takin si phira phei chuan tuna fertilizer har san na men lo kan to kani tuna hian is ku thar thin khan a chom na lei tha fertilizer anei laya quintal somthum panga thar na thina khan nimin lo khan min shila kg za somthum velba athar theilo ared an thaddewa han thar thaddewa han lok deu thakan be se ve ni an room tlok tloka chemical fertilizer hi
a thona don pon be sei ni lowa subsidy pon be sei ni lo le tu rom lo shim amaro chu dealer an zota an solu renga khoyange arel tlang na hi an shelo ani kan sarkar chona shiat karing tin finance commissioner mewin mani lo kha sumhar sadzia aron soya kan financial position siam thaturin engtin nge kan chief minister finance changtu hian malak don ti kan thira avoini thlengin alangoi boxia Sri Lanka of the East te kan han shethara Sri Lanka of the East hian SEDP sem kan tummek boxia khoemi kan sem theite lulang ni mo tin kan naching khan kan ho tu pa kan president zom tak khan so collective leadership kha tuna MNF ministry hi chu one man band ministry ni bera fang mir lal ang deuh hi nia pu bera hi lal ber khop meya aba ki jun tiat pat meya a chian zia chu finance a poisan pak vaka hei he a betha thiam khani meya ZPM ina kan soi thin collective leadership hi chu kan soi ngam lo shimani tin contract works la singkhan soi zoi to restricted tender hin world to ka official ho point an ning ve deu ning restrict angai to zo kan hin tia tin thik lo hlei theilo na bo mang deuh khan party mi ni lem lo thik lo hlei theilo pakhata oma chu kan shreveka kamru la nia kha oneness the trinity te la ra kamru la hian minung pathum mi an omang em o ting kan in siak vel mai me ni tin na muain bilak te an har sa zo ka sarkar hazi chu alang lo shimani o kha apat on ni se malam in thidon teng zp ma kan don lo chan hi ka sarkar thate na gas niang har tui ho tha power supply tha kong pui po mam tha reson bu fai phurna mam tha kan ringot hi atok tia kan politician ten min zur ti thini ke chung ka khok kham to lawani chang thar te le khathiam te pon an khok khang to lawani ZPM hian ti thei tura karina wangin chalai te tan employment siama private sector ate tin sarkar na tam tak privatization anga kalpuite corporation sum thuninu maini lo ataka profit siam thei tur han kalpuite tin foreign direct investment kan tia company lian tak te ate deu te poni anga India man lo lu ta na traw an ron ti chatani mizo thalai te hian kun na tho tur ain nal taka in seya office tho hi kan thalel so ka le kha thiam hian chuan hetiang kan human resources thatak kan nei thatak ron mang tang kai thei tur nge hi company foreign direct investment policy te nei in chu ta te po chun budget da in kan ti thei ka base ya chuan private sector kan ti te ta sarkar sector government sector kan ti hi ate ta private sector alen ma lo chuan kan ram hi eng roi kan ang don lo ani sarkari afan lei thei to lo ti kan show me tin panina chuan kan ram din hun chhelutuk siam thangam tura ka ngai wangin kan lo lu ta kan working president in ma zan ka in koma asoya thalai mithiam a thei ringkat kan ngati MNF le congress chuan ZPM po sarkar se anti thei tak lovang kan ti thina amaro chu ZPM hian tlak khuamin a thei ringkat innocent tak mo sarkar la sarkar chin lo kan ni wang le lovin a thei ringkat te om khoma hian ka tel vela om tur taka kan ngai ka ron lu tani zora mi pui za som sari vel agriculture kan hata antan yan pudua lo au pui fo thin kan chief minister candidate zom tak pudu lo au pui thin DI chida policy kha tuna hin atul zia chu thingklang ale kunna thok tamna chuan kan seta furani kan set thiam chan enge mo chen awawai pui nuwa awawai nan ZPM hi to ro se kan ti do ling ka ring din hei an thei zia chu NLUP po crore sang ni zariat da SEDP po atir ba crore za sari ver kan da thei khani ya budget financial management te kan zero ve zong te lo ni ya
a thei lo ti tu hi chu an to duai ani mai a thei lu tu kan ti ani chu hei hi kan kalpui thei ka be se ya ngak lel takin kan jin kual vena te po dia chida hi zo khulama kutna thok tu lo nei tu ten an ha lel policy hi ni kan champion pui thei nge ka be se fa in ka lo lut ani tin a to bera chuan kan rama hian tuna pandin hun kan thria ron ho sa thar thutte society an langsar em hei hi mizo society kal zel tur tan apoin karinga eiruna lem le na te smuggling te alo rea sum thiang lim lo thiang hima chantir kan Bank of America thola hian an lau khop me terrorist poisa kan lo transaction te kha hatiang chi money laundering an tia chu sum thiang black money white money chantir an mai in khan kan pathiana ma te kan construction aten alu to em o ti hi ka clear fo thina ni chu are theinan Central Sarkar Department poimo tak hetiang lama mala thin Enforcement Directorate of Revenue Intelligence the Income Tax Office the hi ai zo laili la hen hungila tam hi kan re man hi ka ring lo tin CBI te po pudon mani lo ga soya General Consent kan pe ngam phot chuan an lo lu tanga kan ram hi chu Christian ram chanchin thashil tlakin kan ram le nam hi awm chho thei ka be se ni chu sual ngai dam te chu thatelul mai amaro chu Davida sulat lu uirenu laka afa asual chu pathianin asual simin ngai dam ma se asual thil ti kha chu anwai bo tho ni kha chuan ZPM hian sual thil ti kha chu kan noi bo tho ngai kan ngai dam ani pon ka ti ni chu tin soitur dang tam tak po amaro chu kha du tok don tai la ato bera chuan ZPM tana pathian hun tiam thleng tura ka ti te tok ti turin kalau luta politics jin kong lotling tak kan zo ho ka dei se ni ka lo me